le tshwanahadi semonkong terupuzwa e shelalla ka tlong le thepa yohle mafeteng ditaba ka botlalo letona ofising ya tona Dimpho le kwetse ka molao kwetliso ya dikgwedi tse tsheletseng ya masole a boemo bo tlase ba bolaodi e neng ba hlomella ka tsamaiso e ntle ya sesole le malebela a ntwa ka laboraro la beke ena makwanyane Maseru. Motlatsi wa ga diphatlalatso wa sesole sa Lesotho Lieutenant Colonel Kelebone Mothibi o re kwetliso ena e qadileng ka April ya selemo sena diofisiri di bile tsa hlomellwa ka mokgwa wa puisano ka mongolo dipakeng tsa mafapha a sesole paballo ya thepa le ya masole ba neng ba ikenetse ba ne ba hlwailwe mafapheng ohle a sesole tlaleho ka morao hlalele hlephe. Mekgatlo ya basebetsi e tla kopana le ofisi ya Tonakgolo Thapameng ya kajeno ka mora ho mengwa ke mosebeletsi wa ofisi eo ho rialo Tshapang Makakole mongodi wa F2 nyakanyaka o re le ha ile mona ba sa fuwa se hlileng silo tshohlwa empa qeto ya mekgatlo ke ho ithumella ntlong ya Tonakgolo e sa tsheshe ntlhakemong ya ho kopana le notshi e kgolo tlaleho ka lehakwela ditabang. Morana wa semonkong ha ga le tshwanahadi Maseru o re monna wa motseng o Ntshagampuse o nyamelletse mo ho sa tsejweng ka mora ho hlaselwa ka dithunya ke banna ba babedi ba sa tsejweng le ho tsheswa hantlo ya hae le thepa yohle ya yona bosiung ba laboraro la bekena. Mofumahadi Mmamotina le Gothodi o re banna bao ba bile ba pshatla le mati le dijana tsa boahisaneng ba mo Ntshagha a neng a ba lehetse teng ha morena a tla mo ba leisetsa ha hae e leng moo a ileng a re e mong wa baneng ba phaletse mogosing a mo latela pere ya hae a the o tla nyamela tlaleho ka Teboho Letsiye. O mametse phera ya Phutsalatso Afrika Phutsalatso ya Modimo thulere ya setjhaba ka setjhaba mo Afrika FM ya Mauba ya Maobane ya kajeno ya hosane le ya kamoso e fumaneha ka moya ka marangrang le ka mohala. Borana ba Matsieng bolokolla babolli ba ho phatsa monongwaha ka mora ho ba mmela ka mmetso ngwahola e le ho ba tlhaloswa e re babolli ba kgelohile metheo ya lebollo boholo bo bolotsa bana e le mehlala. Maswefe Khaka wa Boleka Mafeteng o re ke e mong ba fumaneng mangolo pele ka ha a le mabalane ka hona ka labohlano lena o tla beha tlhaka tsa mathomo. Tshepang Makakole o re le ha ile mona Matsieng e le hona e phatsang babolli ba metsi e meng ba se ba hlwile sehlaba ha ba bang ba kang lehlohonolo Maphethekasi wa Mokgethwaneng tlasa borena ba Hamajara a tla be a nyoloha hona ka labohlano lena ebile e se e le kwekwe tsa morao tlaleho ka lehakwela ditaba. Monghadi re tshedisitswe motomotomo o seboko ka e mong sebidibitlwane Seleme wa semonkong ka le reng o se hana ho lefa modisana wa hae ka tjhelete jalo ka ha bane ba dumellane o re o mo fa tonki ka mora ho disa selemo kaofela. Motomotomo wa Sekamaneng Beria o re tumellano e le hore modisana o tla fuwa maloti a 900 ka kgwedi empa o tla e fuwa e se le ya kgwedi tse 12 le hoja yeo a se a tswa ditumellano tlase. O re o ile a tlaleha lekaleng la Khiro le ileng la re o tla thuswa empa o bona meso e ntse e tswela meswana le sepoleseng sa Hamabote. Monghadi Sebidibitlwane Seleme o latola taba ya hore o itlame ho lefa modisana ka tjhelete o re bane ba dumellane hore modisana a tshwaelwe empa ka ha o tsamaile le pele a qeta selemo o tla mo lefa ka pere kapa tonki ha ba molli ha khotsofale a ye lekgotleng a mo qose tlaleho ka Mmakerabetsweng Tjholong. Lekgotla le phahameng la Lesotho ka moahlodi Mmabatshwaneng Hlaele le re Kabelo Polaki le Lengau Lefura ba ipoletse ka boithaopo le ka maikemisetso ba le molato polaong ya e mong Moswandile Austin ho latela mapaki ka bobedi a Sub Inspector Ntsime le Mmaseterata Selebaleng. Mmueli wa Baqosua o re ha bana molato ebile ba re bana ba se morerong wa ho ya lekgotleng la Mmaseterata ba susumeditswe ke Sub Inspector Ntsime. Hape o re ba itse ha ba etsa maipolelo a bona ka bolokolohi le ka maikemisetso.
Moahlodi Hlaele o re ditaba tsena ha di na moelelo ka ha bao ba ikisitse ho lepolesa le sa babitsa ba etsa maipolelo ka kelello tse hlaphohetsweng ho se ba susumeditseng ho bile ho ena le ditokomane tse saennweng ke bona le mmaseterata tsa puo tse behilweng ka pela lekgotla e le bopaki ba maipolelo a bona. Nyewe ena e tla tswela pele ka la 29 kgweding ena. Tlaleho ka Mmapalo Velaphe. O se o ka lefella ditshebeletso tsa Africa FM ka smartphone o le kae kapa kae neng kapa neng nomorong ya haho letho 665 le ha e se le ho akgela ka mokotleng ka sepheo sa kgodiso ya ona. President Donald Trump o re America e wetswe ke leholeletsho ka mora ho thungwa le ho bolawa ha Charlie Kirk mokeng wa batjha University ya Utah ka la boraro la bekena. Kirk ke motjha ya neng a tumile ka dingangisano tsa batjha haholoholo dikolong tse kgolo tsa America moo a neng a supa bobe ba ho qhala kemaro a ebisa polao ya motho a bile a supa bofokodi ba tumelo ya Islam. Ditaba tsena di ngotswe sepolesa se so fumane dikweta kapa sekweta se bolaileng molwanedi eno wa Bokreste le thuto ya nnete ya Bebele. Tlaleho ka Morena Sebonomo ya Gamailwane. Ethiopia e keteka qalo ya selemo sa 2018 ka la bona la beke ena. Ke yona fela naha ya Afrika e sebedisang ditlhaku tsa yona tse ikgethileng ho tse ding. Alemanaka ya Ethiopia e ka ba le dilemo tse supileng ho isa ho tse robedi ka morao ho alemanaka ya Gregory e sebediswang ke boholo ba lefatshe. Ke e nngwe ya dinaha tse pedi fela Afrika tseo ho seng mohladikileng tsa etswa koloni, e nngwe ke Liberia. Tlaleho ka re Thabile Kgunonyane. Ditlaleho tsa bafuputsi ba ditaba ba Africa FM diterekeng. Teruputswa e dilemo di ka hodimo ho 70 e timetse ka mora ho tshella ka mokhukhung o eneng e dula ka hona. Ene e apehile papa mantsibeng a la boraro la beke ena madumeng marabeng ha le haela mafeteng ho rialo mofumahadi Marabe. Morena Marabe o re baahi ba ne ba ile ba bona mosi ho hlaha ha teruputswa ha ho phallwa ha fumanwa hore ho se ho tshele sohle se nang se le ka moo ha mmoho le yena. O re pelaelwa ke hore mollo o ile wa nanabela mealo ka ha ene le haufi haholo le leifo. Setopo sa hae se ile sa phuthwa ke sepolesa sa Thabana Morena ho bile ho se isa polokong ya bafu. Tlaleho ka Tshediso Thulo. Ngwanana wa Thabana Morena ya rekisang kgwebong ya Morena Mabataung Sephei ha masiu mafeteng o fumanwe a rapaletse fatshe leihlo le mathakwana a le ka hara le kwa dibalamadi ka maqeba a mabehlohong le phatleng a potlakisetswa sepetlele moo ho fumanweng hore o se atimetse ka lapeng la bekena. Morena Mabataung re mohlankana ya neng a sa tswa tronkong wa hona motseng o ile a qhautswa ka pelelo ya ketso eo a ipolela a utlile ngwanana eo ka ha morena nakong eo a neng a la kgwebong moo a ileng a hlahisa dintho tseo a di utswitseng le tjhelete a nto nehelanwa sepoleseng sa mafeteng se motlalehetseng hore le yena o timetse o mpa sa tsebe hore na o timelletse tseleng kapa sepoleseng. Tlaleho ka Tshediso Thulo. Monna ya dilemo di 40 wa dibibing ha kgwedi mokgotlong o ditlamong tsa sepolesa sa Mokgotlong toropong ka pelelo ya ho ja kgomo ya maoma ho moshanyana ya dilemo di 12 bosiu bo salang la bona la beke ena ho rialo Morena Abia Kgwedi. Morena Kgwedi o re mmelaelwa o ne a kopile boroko ha bo lehlatsipa ka mora ho hlolwa ke kgera ke moo a ileng a nanagela moshanyana ka lesiba la moholodi e tswa bane ba robetse phateng e le nngwe. Ho sa le jwalo monna wa hona motseng o nkilwe ke sepolesa ka pelelo ya ho gakgatha mohatsae ka molamu wa poti ka le reng o motima dikobo. Tlaleho ka Mohlalefi Kokoropo. Tsebiso. Ho tla ba le phutheho ya batshehetsi bohle ba phutsalatso, ditotla, bosebeletsi ba phutsalatso, diparola, moifo wa dumediso ya dibaka, dibini le mafapha ohle a fumanehang ka hara phutsalatso ka la bosupa la beke ena Qwatsaneng Maseru ka hora ya bobedi motshehare wa mantsibuya. Ditjhaba kaofela di tsamaya se seng le se seng ka lebitso la Modimo wa sona, empa rona ba mo Afrika re tla tsamaya ka lebitso la Jehova Modimo wa rona ka mehla le mehla. Miki ya kgaolo ya bonete mana ya bohlano momamedi tsena ditaba di fella mona ke di phethela ka ho boela ke ho balla bohashana ba tsona.
Kwetliso ya masole a boemo bo tlase ba bolaodi e kwetswe ka molao ke letona ofising ya tonakgolo. Monna o nyamelletse moo ho sa tsejweng ka mora ho hlaselwa ka dithunya le ho tjhesetswa ntlo ha ga le tshwanahadi. Teruputswa e tjhelella ka tlung le thepa yohle mafeteng. Memento homo sic transitit gloria mundi exsultate Deo. Hai phaphathwe ho latela moqapollo wa tsona moo re tlang ho di utlwa ka beng ba tsona. Etso kgotso. metsotso e 13 pele ho hora ya bobedi re kena moqapolong wa ditaba moo re tlang ho di utlwa ka beng ba tsona. Mme ka kgahla re qale ka bohashana mona re tlo buisana le Ntate Tshepanya ka Makakole moo re utlwileng hore basebetsi mekgatlo ya basebetsi e tla ya kopana le ofisi ya Tonakgolo ha ile ka jeno ha mmamorao ka mora ho mengwa ke mosebeletsi wa ofisi eo. Jwale re tla go bua dikateng tsa ho mengwa hona ka Ntate Tshepanya ka Makakole hore na ebe ke dife le hore na ba ile kopana ka nako mang ba lebetse ho ba mo ka nako mang na mamedi tsa hore na ba tla ba tshwehlile difehesa re tla di tseba ka mora mono o tlo re fa bohashana fela ba hore ba tla ba ofising ya Tonakgolo ka jeno. Re tla boela go tlo buisana le Morena Mamotena le Gothodi ka mane ka semonkong ha ga le tshwanahadi mo re utlwileng hore ba ntse ba le patlong ya monna ya ba nyamelletseng ka mora ho hlaselwa ke banna ba babedi ka dithunya ho bile ho tjhiswa le ntlo ya hae ha ile maobane. Ba ntse ba le patlong re tla utlwa hore na ebe ha ba so kule monyenyetsi fela ba hore na ebe monna eo ntšhaga mpuse ba ntse ba so tsebe hore na o bokae ho fihlela jwale re tla utlwa ona Mamelodi wa Afrika. Re tla bela go buisana le Monghadi Ramatshediso Motomotomo ya lanka e mong Sebidibitlwane Seleme ka hore o se a sa lefe modisana kapa morao wa hae ka tsela eo ba neng ba dumellane
o se a batla ho mo lefa ka tonki e leng taba eo a sa e kgotsofalleng. Mme mo Afrika ga hole jalo he ke lokisetse gore ke hle ke kopane le moedi wa rona wa pele ke ntate nyakanyaka empa ka mono ka ho marangrang a MRTV hle ke re ke le bona kaofela ha re tlo tsamaisana ntsela ena mmoho Tshidi Ramohafa Mpane Lerato Love Nthuseng Elizabeth Nketle Manthebe Seobe Keki ka Pitori ka mo Jemina Nkotwane Mametsa le Carltonville Rosina Lehula Digeledi wa Mofokeng Nai Thabo Magari Juliet Letlatsa Teboho Makhwejane Nhlapho Dieketseng Chamane Thandiwe Mohobane Francis Malepa Zendiwe Peter Bake le Matebello Theko Matsotang Buthelezi re tshedisitswe etsa jwang jwale re tshedisitswe le fotha kgaitsedi ya Stebo walala wasala maletsatsi tladi re filwe ga maeditswenyane mahlokomelo mmolotsi au sitholang le wena keke morai Katiso Fobo Mpote Mofokeng Mampho Matete le Sello M Zasha Phapano Thamana le Palesa Liza Mauba ga le bona kaofela ka monheka ho MRTV nka sia jwang mabole badi Mkang le Mamuilwa Mosounyane le bona ba teng ka ho MRTV mmoho le Lerato Phosa re tlo tsamaisana ntsela mmoho he nakonyena ya moqapollo wa ditaba ha re tlo tla re buisana le beng ba tsona he le ntse le mametse jwalo re tle re tsebeng ho tshwaela hore na le di utlwile ba ntaba tsena tsa batho ba tlabe ba ntse ba bua mona he mamedi ntumella ho le jwalo he ke nke papatso go tshwanyane ka ngrena ke la tenta nyakanyaka re tlo bua ena ya bona ya mekgatlo e ilo kopana ofising ya tona kgolo ka memo ya ofising eo ya tona kgolo ke tswa le mona fela mamedi ke a gutla he mona mashopo ha ke mona le kga ke bile go go ke lo ese mona bole ke wetsa la tloka tsona mo tsana go mona ka a go bone khobo ya mona nona e bubi ya ka e be go tse ka ngeketeng mamela o ba patsa le mo Africa FM sena ke sona fela se le mo ya se sebeletsa mo a go fisa merero ya ntlafatsa lo matlafatsa puso e ntle ya setšhaba ka setšhaba ka ne ba bizitse le lentsela mo dibuka la go tsohle wena mo Africa FM ibile ena le boebedi ditrekeng tsohle tsa Lesotho metse le metsaneng wena ba patsa le mo Africa FM o hodisa kgwedi ke reke sekolo mo ga ka ba boitshupo ha wena ke ba fumana ba letsa tsa dinomoro tsa 640000 ka dinako tsohle mo Africa FM siale mo ya sa setšhaba ka setšhaba Momamedi metsotso e re bompele hora ya bobedi ke se ke na le nna ntate Nyakse mona mohaleng he re tlo utlwa taba tsena Mofokeng ke a amohela ntate ka jeno ho reng ya ditaba phuseletsong ya Maafrika ya ntate re a utlwa ntate hore le mekgatlo ya basebetsi le bitseditswe kopanong ke ofising ya tona kgolo ha ile ka jeno ke e tla ba kana komandate ka hora ya boraro re le mo ka hora ya boraro ka jeno ka hora ya boraro ya ntate na le ho boletse hore na tse ile o tshwahlwa kopanong eo ke dife ka le tswa ha ga bolellwa le tlo e di ditaba o nahana fela hore ditiro e lokela hore be ke monyako ona wa rona wa dikisa o re tlokang tona kgolo ho ntate ke ona ntse o re nana nyeno ba mme a kire ha o bua ntwa ka yo tsa ha so nga sa meeting kana go tsena ka ga ka meeting ya ntate mo ri de ba re ko pa lete ka la bokana ka hora ba ya ntate jwale ha re ka fumana hore ehlile ke se mabapi le taba tseo mme se a le thibela hore le tswele pele le tlo etsa jwang na ja le gara hore ke le gara hore fa thagolo wa na dire ditiro sa bona tsa ho ya monyakwe ko bana re tloka thagolo ya ntate mme lo re ha re ditsa mono njo e bang e lokela hore e bue e ka etsa hore re utlwane ka yona ka bo utlwane ke ntlha ke nngwe ya ntlha tse pedi hore re bua thagolo ya tsena tse re batlang ho tsela monyakweng kapa re bua karabo ya ho ananela hore ke monyakweng
ke tlang ke ntho tse pedi tse go di lebeletse kamano go re lebeletse e le nngwe ya tsona ya ntate ya mme ha o hopotsa momamedi monyakwe o tlo ba ka la bokae monyakwe o la boraro beke e tlang ka la boraro bekeng e tlang ka la boraro beke e tlang e leng la 17 ya ntate o tla qala mane lebaleng le legolo la Setsonga o re fihla mono ka hora borobedi teng e o tsamaya jwalo fihla o kena ka hara tsela e kgolo e ne o thweng ke main of one e yang ka Botjhabela e o theosa jwalo ya fihla dikeng se segolo sa ha o fihla teng ebe wa tsela o tselela o a tswa o fella Mpibo ha o fihla tseleng ya Mpibo wa theosa e ka go lo dikela ka kwana ka tlase ebe ha o fihla mono fela toronkong o so thietsa ka letong le letona wa kena ka sekeng sa Moshweshwe jwale re lebelletse gore ka hora bobedi tona kgolo e be le moo e amohela lengolo la bona la ditletlebo leo basebetsi ba tla beng ba le moo ka bongata ebile ke hopotsana hore taba e kgolokgolo ke ena ya hore re hloka hore mmuso o phahamele mafoko wa buisana le mmuso wa Amerika ka ntjhafatso ya AGOA hobane taba eno ya ho se ntjhafatse ya AGOA e tshwaretse naha ena ditaba tse bontsi haholo ha ko o jetse fela hore ka eno ka hora hona le jale tjena o setse le 5 fela re lokela hore re be re kena ka hara family committee e sentse re file lengolo le reng ke tlo ha re tlo buisanang re tlo fokotsa batho ba 400 jwale re buisana ka mokgwa wa rona re ba fokotsang jwang e le hore ha re na le tharollo ya ditaba tse kileng ra di bua hore re tla fokotsa re tlo buisana ka hona jwale re ba fokotsang jwang mme 400 kaofela 400 kaofela mme o shebe gona ha ba semena le basebetsi ba 800 jwale tla ntsha halofo kaofela ya bona gona ke se ka e 400 ha o tse ba ya phomolong ya nakwana le nyile e pepetseng ga ba ke short time diteng o tse mosebetsi tse ya ntate ka nnete go go ba tswa ba ka mo ho hana te botsiso e hlile ha bo jwale go gore na tabena bolela ga o le tsena re le gore go se atona go le le go tsona go ke mo sia tsona go a re very powerful ka ditaba tse le le di powerful ya ntate khale ha le nyaksi ha ke tsebe ntate phethela re tsebe ho ha gwana ntate ka nnete ke a leboha re kopa fela hore Basotho ba re tsebe ya ntate ke a tseba gore ba bang ba tlo re ke mmuso wa bona re tsa mmuso wa bona petong ha ba re thuse ka hore mmuso wa bona o nepe ha o nepe ka hore o thibele kapo o itse boemo bona bo re tsentse re le ka ga bona ha se bona re tlang le kena boemong ba toko ditemi re tsentse re le ka ga bona ba o ka dira ha e ba ka jeno go lo bua le semereng re fokotsa basebetsi ba 400 ya ditsanong tsa basebetsi ba go fokotsa ha o ba re feta ga ta ditharollo ka le ka morao mono basebetsi ba seme tse ngata tse na le 800 ba ntse ba ditse hae bana le batho ba le kgoding ya boraro Matebo e na le basebetsi ba fetang 1,000 le 200 ba ntse ba ditse hae le bana ba se ba kene kgoding ya boraro ba ditse hae basebetsi ba seme kena ke ever success ba sentse ba ditse hae dikgwedi tse tharo ba bangata le bona ba 100 ba ka nna ba dipakeng tsa 350 seme ke mono ke pressure government ena le dikete tse tharo le 600 ba sebetsi yana ba sebetsa dikete tse pedi ka kgwedi go tswa ke kgwedi ya ba le ba kene tabeng eno ya ntate mme ha se yona fela di ngata ke mpa ke etsa mesala e haufinyana ya ntate ya mme hele ene re nyakse re dumela hore tla re ha le se le ile la ya hela kopanong e jwalo re tla boela re tseba hore na e betse neng di tshwahlwa mono e be ke dife ke a leba mme taba ena e ne ntse le masomana e se nametse ka sekeng sa lereng ya ntate me ya Basotho le ishawe ha re bua tjena e se ditse gae ha e sa theoela beke kaofela e se hlile kwetswe ha e so kwa be fela ba tswa theoela ka matsatsi ka matsatsi ya ntate ya
ke taba fela taba tsena di ngata haholo ya ntate ka nnete re kopa gore Tonakgolo mona re tlile re foka ena ka kotlolo re kopa ska re gomelletsa ka bana ya ntate eya Tata Nyax re a leboha ntate re tla utlwa he ntate ke lebile haholo Mokgolo ke a leboha Mofokeng ka leboha Mamelo Afrika ke ntate Tshepanya ka makakole eo he mekgatlo ya basebetsi e tla ba le kopano mane ofising ya Tonakgolo ka pitso ya office 3 ofising eno ka hora ya boraro ka jeno mme re tla utlwa mahamo a kopano eno ha ba se ba tswile ho yona hore na ebe bane ba bitseditswe dife fela ho le jwalo nna le nyakanyaka wa hlalosa hore ha ba tlo iphapanyetsa ka ba tlo tloela taba ya bona ya monyakwe wa ho isa lengolo ho Tonakgolo ka la boraro la beke e tlang ba ntse ba tlo tswela pele ho isa lengolo ho sa tsotelle hore na ditaba tseo ba di bisetswang moo ke dife fela ba ipiletsa hore empe beke tse tla di sa tharollo tabeng tsena tsa bona kaofela Mamedi ha o sheba nako ke metsotswana fela pele ho hora ya bobedi e se ntumella hore ke hlekeng ke dipapatso mme ke khutla teng ke tla khutla ke se ke na le morena Mmamoti na le go thodi ge re uka taba tsa ka mane ka Semonkong ka monna yeno ya ileng a hlaselwa ke banna ba babedi ka dithunya ha tsheswa le ntlo ya hae jwale o nyamelletse mo ho sa tsejweng ge re uka hore na be morena ba ntse ba so mo fumane le hona jwale kapa tjhe Mamedi ke nka dipapatso ka nqena ke tla khutla hodima hlo hora ke ya bobedi ke mejala ya ngata mo senje le lebeletse go ke tla utlwa jwang le buela go nka nako e le nngwe ngwakwa a go mpolelle gona go etsala eng mo please morena Nerilo a rule tšhelete ya mokgatlo motho ene o re ifa tšhelete ya fake yo morena o wela ke pelo Goba tse kang tsona tse EcoCash ena le mokgwa o sireletsehileng wa ho boloka tjhelete ya mokgatlo ka EcoCash mekgatlo account ho bula account ena ke mahala mme ditho tsa mokgatlo kaofela di fumana ponaletso ya tjhelete e ka hara account le hore na ho ntse ho etsahala eng o ka kgona ho bona mekgatlo yohle eo o e keneng ka hara EcoCash mekgatlo account EcoCash mekgatlo account e fumaneha ka hara EcoCash app difonong tsa Android le iPhone fumana dintlha tse ding ka botlalo ka ho letsetsa 198 mahala Sahi Connect Financial Services simplified payments every day everywhere Na o hloka moralo kapa morero wa hao o fetohile nnete kopana le rona ba Express Credit ho etsa kopo ya mokitlane o fumane ditheolelo tsa 25% ho tswala ya mekoloto ho bahlanka ba mmuso ho tla ka mosotho wa heso ka ha nako ya sesolo sena e lekane motinyane nahana fela o ka fumana monyetla wa ho kadima ho fihlela ka 700,000 maloti eo o tla elefa dikgwedi tse 3 ho isa ho tse 84 o ka etela leqephe la rona la marangrang ho www.expresscredit.co.ls kapa o re letsetse nomorong e sa lefellweng ho 4 Express Credit money when you need it. Na o motjha ya dilemo di 10 ho fihlela 24 o hloka thuso ka ditaba tsa bophelo haeba karabo ya hao ke e nka qeto e nepahetseng ka bophelo ba hao ka ho letsetsa nomoro e sa lefellweng ya 80001111 ho fumana lesedi le tlhabollo ka tse latelang kgatello ya maikutlo tlhekefetso tshebediso e mpe ya tahi le dithethefatsi bokgatjhane ba dilemong tse tlase ditaba tsa thari le thobalano mofetsi wa molomo wa popelo tshwaetso ya mafu a dikobo HIV le tse ding tseba hore ditaba tsa hao ho rona ke lekunutu seke wa salla morao thuso ya mahala e teng le ya fumaneha ho tloha Mantaha ho fihlela Labohlano dihoreng tsa tshebetso letsetsa 80001111 o emetseng hopola hore bophelo ba hao bo tla pele ho tsohle. Molaetsa o tlisetswa ke lekala la bophelo ka tshehetso ya ECPAC ka thuso ya PEPFAR. Wena monna ke a utlwa o thabile o rekile setsapela a tsela e go bua he o tlo etsang se sentse ke tlo ha kgwebo ya hardware ke mo Afrika mona he mo fumane o tla re bua moyeng ke ne kgahlanong le molao wa tsamaiso ya setsatseng ka wala ka morapapatso tla re tswela setsatseng se na le tsamaiso he butle ke ngwana Mosotho a tlo hlahisa mesebetsi e mengata hampe ka kgwebo ena ya ka mon na ena e ka dilo hole ho ja e se ka lentswe ngwana wa Mosotho go ba o le ngwana wa Mosotho ke o senyetse ba bang o tlo le melao wa e ka hare o se sasatseng
bareki ba hao ba eme ka hare ho tsela e be sepenya fela basebedisi ba bang ba tsela ba sitwa ho phetha maeto o diehise ditshebeletso tse yang metseng e meng ho ba fela ho ho ngwana Mosotho ka moso dikgafa tsa bana ba bang ba Basotho di sebediswa ho lokisa tsela e senyehang kgafetsa hobane wa ile moo metsi a neng a lokela ho tsamaya ka metjha ho tswa ka hare ho tsela setsha sa tsela se molemong wa rona bohle e seng wena o le mong mme re lokela ho se boulela sebakeng sa katoloso ya ditsela ya ka moso ke boikarabello ba rona bohle tlaleha ba kenakenanang le setsha sa tsela setsing sa ditsela kapa motibong wa sepolesa o haufi le wena Mosotho wa heso ka kenya letsoho ho baballa ditsela tsa Lesotho letsetsa ba Roads Directorate ho 22229000 kapa o etele www.rd.org.ls ho tseba haholwanyane ka setsha sa tsela letlotlo la naha. Bophelo bo itswella pele ha monate o ya mosebetsing o a kgutla o kopana le metswalle weekend ebile o hlokometse lelapa la hao hantle empa o ka kula ka ho panya ha leihlo wa iphumana o le sepetlele o tla etsa jwang ho patalla ditshenyehelo tsa kalafo tseo o neng o sa itukisetsa tsona Guthries Health le o etseditse mokgwa o bobebe wa ho itukisetsa maemo ana e sa le pele ka medical aid o ditjeo di tlase moo o ka ntshang fela 35 rand ka kgwedi ebe o fumana 1000 rand letsatsi le leng le le leng ha o le sepetlele ho fumana dintlha ka botlalo letsetsa Guthries Health ho 22322537 le 62720488. Momamedi wa Afrika metsotso e mehlano ka mora hora ya bobedi ke khutla jwalo ke se ke na le yena mofumahadi Mamotena le go thodi ka mane ka semonko he Mamedi re tlo tswela pele hopola re ntse re le nakong ya hora ya ditaba moqapolong wa tsona mo re utlwang ka beng ba tsona phutselatsong ya ditshebeletso le bosebeletsi ba setjhaba mo Africa FM Morena Mamotena ke a amohela mme phutselatsong ya mo Africa nakong ya hora ya ditaba ka jeno ditaba tsa morao ke dife mme na ntate Ntjhaga o se a fumanwe ha ke a utlwa mme ho na le montso kgaoha o ofising ya sepolesa sa Semonkong o fihlile jwang teng ka le hore na o lo etsa bang ke a fala ke tsa okay o ka le ditlekere tso eo e kapa ke kwa potao ka o qobela ka ditya ka tsitsi ke di maneng ya maopa ya mme o ntsa sebeletswa kapa o ntsa dutse fela mo sepoleseng ka letse ka ha ke na mo mohala ba hae ha ke ha le so buisana ho mme e le gore le wena ha o so bui le sona sepolesa ka kotloloho mme ka letse ka go bua ke ntse ke ngola fela le la tale ya mme yeo motho yeo o reng o utlwile ka yena ke mang hore na ke mang e seng ka lebitso ke o sebetsa kae kapa ke motho fela wa motseng mo ke mobuso wa hao ha ga le tshwanahadi ho mme na ho so ho ina le monyenyetsi fela ka banna ba neng ba mo hlasetse nna ha o ya mme ha ke so fela na ho na le batho bao le seng le ka belaela ka bona ke tsa halong ena ka nnete ha ke na batho bao ke dilatlang ka bona ya mme ana o thoko ka ga go le motho o ona ha ke a ba teng go le ka ha o le go ka ho mme fela seo o se fumaneng ka le ho ye o tlileng o e fumaneng e re ho etsahetse jwang o ko tlo re fe hore na hantle ho thuetsa jwang tlhaselong e ngwana wa mohaisane ba hae o re o tlile ntate a bokate ya ga mo tsitsa ba tsitsi ba
ka nnete ha a tla ka nka kana ga a o ke go tla le matisa le tsena o ke mo itse a lo na ba ke ka mo go ka go le ka ka se go bana mo tsona wala ya ba go kana ka ba mma ka mo ha ba go ka se ka ya la ha ba go ka ha ba le mo se de ka ka le ka ba ile ba tsa le mati ko no ba ke ke go ya le ba le tsa ka tsa ka tsa ko no ha ni na mo ha mo tswa ta ka mo ile a go mo go tsa ile ho sala go ya ha sala ho tshantlo ya hae e le hore pela lo ntse le hore ntlo ya hae e tshitsitswe ke bona bana ba ne ba mo hlasetse ka dithunya ya mme a tshele mona a sa fumane hore o sepoleseng e se le hore fela re se re tla utlwa ha sa fihlile motseng mono hore na o tla ka a tsho hore na yena a ka go belela ka bomang ke tsahalong yena ya mme ke a leboha mofumahadi mme apana he mamedi eo he ke mofumahadi mamotena le go thodi ka mane ka semonkong le hoja ke bona jwale ho thwe e hona ba mamedi ba sa mo utlwang hantle mona e ka re jwale o ntsa hlaha mona le mane ya nyamela o la hlahlalosa yena ka nete hore maleng hona teng marangrang a sukudisa empa he o re file taba eo a re fang yona ke hore ka nete ntate o la hlaselwa ke bana ba babedi ka dithunya a ba lehela boahisaneng banna bao ba fihla hona mono ha moahisane ba tshwatla le mati ba tshwatla dijana ba senya ya ba ntate o nkwa ke ramotse wa hae ho mo balehisa mono ha sa le mono ke mo a nkileng pere jwale ya ba o nyametse ha ba tsebana o feletse kae athe he ke mo o na hlile a rabalele sepoleseng ampa a tshabele sepoleseng se re tla utlwa ha sa le motseng hore na mamedi ebe o tseba ho etsahala jwang ka ditaba tsena tsa ho hlaselwa hona wa hae mamedi ke a feta tabeng eno ya ka semonkong ha ga le tshwanahadi ke fetela ka mane ka ho ntate re sedisitswe motomotomo ya lanka hore mora wa hae mo a neng a disa teng ha a sa lefshwa ka tsela eo a neng a dumellane le motho ya neng a mo file mosebetsi wa ho disa ke tswa le mona fela mamedi ke a khutla ka FM ke phutsalatso e thusa setjhaba ka mekgosi e kgalemela ba boholong le ho etsana kana tshore ditabeng tsa puso ka lentswe la modimo mo Africa FM nkokonono ya khaso he mona mashopo ha ke mona le kgale ke bile go gore ke lona ese mona bole ke ho etsala tlo ka tsona mo jana mo ngwana ka a go bone kgobo ya mona nona e hudila ka e be o gotse ka nke ke teng mamela o bapatsa le mo Africa FM sena di sona fela se le mo ya se se le tsa mo apofisa merero ya naga ntlafatsa go matlafatsa puso e ntle ya setšhaba ka setšhaba ka ne ba bizitse le lentswe la modimo ka nako tsotlhe wena mo Africa FM ebile e na le boebedi diterekeng tsotlhe tsa lesotho metseng le metsaneng wena bapatsa le mo Africa FM o hodise kgwedi ke reke sekolo mo ga ba dithuba ha wena ke ba fumana ba hobane mo di nomoro tsa 37 ke ya ga matshidiso ke re 0000 oh wanda de ro tla re bua mo yeng Africa FM sia le mo ya sa setšhaba sa ga belo ska ba kwa mo mamedi mo Afrika re khutlile he dipapatsong mme ke khutla jolo ke se ke na le ntate ga matshidiso e seng ntate re sedisitswe jolo ka hantse ke tsho a ke ntate ga matshidiso motomotomo ke mpa ke le mo ha ka mona ka ho marangrang a MRTV hore mmalanga mmolawa o re e se ka mmofo wa teng hore ha hora e le ya bobedi phutselatso ka hlotse gauhe e be khutla ha hora ya ditaba e haba ho fela e le hore ka hlotse ka mane phutselatso e se gauhile jolo ka hele ka morago ga bobedi tsena ho ya ka tlhaloso ya hae wana mamedi wa Afrika taba yeo mme malanga re tla isheba mme mohala mona sentse ke na le ena le tega matshidiso ya mamedi wa Afrika re tle re tlo bua taba tsena tsa hae hantle le hore na o thuswa jwang ka boeletse ditabeng tseo a llang ka tsona ntate ga matshidiso ke wa mohela ntate phutselatso ya Afrika nakong ya hora ya ditaba ka jeno
ke a leboha. Eya ntate. Tumellano ya hao le monghadi Sebedi Bitlwane ka mora wa hao na e ne le e ngotsweng fatshe? Nade? Ha ka ba ngola fatshe mme o la bontsha go tla mo report mo re ba tla ditokomane go ba o sa potla ke go ga sa mo le mo tsanka. A go tla mo tlale ha moreneng. Eya ntate. Le tsebana jwang le motho ya neng a mo file mosebetsi wa ho disa? Le dula mo matlong a tiriso. Mme yo ga dula mo go ntate o mo sebetsi maso o mona o sebele ka go tonga mo. Jale bana ba etsa go ba o dula mo malaeng ka go tsebo. Eya ntate. Ka mo tsaka ha ba ka jana go dula ba etsa go ba. Tsaka ga go za di fela. Na o ka ba mo amba mo sebetsi le mo se mo na a o le ntanta yi ka le go mmella ka ne tla ba mo ka. Ele sena ke ha ka ta go tsaya O qetile selemo kgweding ya bone. Eya. Ka April ya selemo sena ne le ha qeta selemo. Jwalo. Eya ntate. Fela ha banka mora wa hao, tumelano e ne ile hore o tla lefshwa jwang? Ne o tla ma a bong kgwedi pla a kgwedi. E ne le go tla fuwa 900 kgwedi le kgwedi. Empa o tla e fuwa sele ya dikgwedi tse 12 ha qetile. Jwalo. O hlile o phethetse selemo hantle dikgwedi tse 12. Jwalo na ke ma a se di pa banda go a ka sana go sana mola di a ka e ko ba puisanong ya lehako la ditaba le yena o re ha qeta o na lokela ho qeta ka June. a se ni ya ntate. Ani le mo a ko le ma wote uru to mana pe ki a ba o fana ka di te sa wala ka ba kwa na dire ana a ha te o ni ana ka yo ina ka ku kwa ana ana ka na do re mapolesa na mabata o itseng ao un tergi di tano ta ka na mo o ntse dikete tse 5. Ona mohala ona tseba ha o motle ha ke a utlwa ntate. O pa sa tona. Ona o tergi di tano ta ka kwa ana ana. Ona re o ntsha dikete tse 5 tsa malodi ha lentse le sepoleseng ha mabote. Ya ba ho etsahala jwang? Ha ana ba ku pa ha na go ya ku ya ke ba go Sili to ka hala ka re. Apa ko dia ba ya. Ate na ko ti sili ya ba sa ipona ha ka. Aban de drama ko ni de ko ya ma da din da le de ka. Wa ha na sa ya to la ga se ka ba lo ku ti. La de ya le ka. Abi ya le ba le tin sa le ya no mo ko ji na. Na da wa ni no mo ne le de da le na ta mo le. Wa ulama ameka tulesin han ara ida galera ni ku mele na sa ma don da o ha mo le de ada fa ko na ho ara ya ntate. Ya mo wa Jwale taba ya hore o se aga ka lefa modisana ka tonki e hla kae? Tsaila wa ka kwi ka mo se kwi di a go pa pi ya de ko ta ma ga he la go ke na ko la go di na ra to la le hanne ku ya ha pinji na ra na di de de na ne ku u de la hanne pe ale aba de pe ko le fe ya ntate. Na modisana yena wa e dumela tefo eo ya tonki ka ba le yena o hanana le yona? Wa le yona. O hanana le yona. Ko ba puisanong le lehako la ditaba ntate o itse le dumellana hore ngwana a tshwaelwe e seng a lefshwe ka tjhelete.
jwale ka ha qeta selemo nkile dikgwedi tseno tse 10 fela ke ka hona re ngotlo mo lefa ka tonki jwale hale hana o ye le khotleng o kose yana ha ka winne ke go bana ke fa di ka tsella mo mo ngwana a di tsati ba mo tiba o ba le bona tsela ba mo yena mohala ona kutlwa o se motle o ntse tsamaya o kgaola a re utlwa hena re rona ditabeng tse ka o fela o hloka ho thuswa jwang a ka le ka tsona ntle a bo bangwa ka go ha pa go alo na ndade amba ba ine toka ko bang ndade ara sa ko ba le ndo ma ona be atisa ai ma ga ko amba ga o ba da ya na o la go tlela sepoleseng o bolela go jwale ke o ha le sa kgona go kopana le yena se le thuse ba e a le ga na bilo ba alla wa a botla ba ga ende ka le lo ke mo ke lo ke pula ne de sal ke ku mana le ya ona ke pa na wa ke te ka yo ya ndade ya ene tega masediso re tla utlwa he o ntho hloka go thusa ka yona ke hore o kopangwe le yena le tsebe o buisana le go rona o go le faneng ya ndate lo ja ka mana ka la kona ditaba hlile a hlalositse hore ha eme e hlile o re a ka mpa fana ka tonki ya kana kana le ga ta tsaya lo ka o se tsile ba ba bona ba amba simba ne ma ko ndade mohala o na tseba jwale o bodutu hore mohala ona o bodutu bane jwale o ntse o etsa o ntse o kgama tjena ya ndate ndate fela ne le poa ndir tsala bana ona la tsala bana bona ba ambana ba jwale ka thata se ba ka kwati ado ke ba sai ke da yan an jo se le da ko ngam da tham mana bila ka ji ba ara du da ke yan ala da ke da ya ndate ne ra sai chama zena ba nim ba ha ala pa al todo ke de lo na ni wili ele la to ba mana to ba to ala u bi da ko no da ma ke so da ka sa wa ya ndate ba na ke ta amo ha ma ono wa mana ya ndate ya presenta pele programa kholo a tsamile fa preseli ha o ga nanda ne ka yola a tsama le pa ane tega masediso re a le bohandate le wile ga le bohandate ha o so di behile jwalo re tshepe hore thuso e tla hlaha ndate ga le boha o di Afrika le hoja jwale mohala wa ona ka nnete o sa utlwahale fela mamedi mo nka mona ka marang ka nnete o re e ka nnete ntate ha le fe ngwana motho hle o te motho a ka sebeletsang tonki selemo ka selemo ka nnete be mo ngwane wa batho o sebeditse ho sotho le fshwa ka tonki empa na sebedisitswe 900 a maloti ka kgwedi ka selemo e tlame e be 10,800 a maloti jwale ke eo ha sa mo fa ona o se go tla fana ka tonki jo mahlokomelo monotsi hore tonki ya 2,500 tsotsi ya monna Amero Afrika metsotso 22 ka morago ga ya bobedi e re ke bone Zendiwe Tabake o paka taba ya Malanga o re yena ho tloha maoba e sa le phutsela tswentse mo etsa jwalo le yena e kgaoha ka morago ga bobedi e ba e tla khutla ha hora ya ditaba e ya pheletsong kaofela ke bantseng ba re ntate ha le fe ngwana ye wa motho tšhelete ya tonki yona ha iyo Mmele Afrika ke tlo fa monyetla wa go tlo kena kwano hejo ka ke bona go hona le momamedi ya santsa kena kwano ntle le haeba ke moghosi ka ha gale mogala ona jwele o ntse o panya kwano kapa ke motho a seng a batla go kena ditabeng tseo re buileng ka tsona empa he re tla utlwa hopola ha re qala ho ga ditaba mona ha re qala moqapollo ge buile le ntate Tshepang Makakole ke mongodi wa F2
a ne a re fa ditaba tsa hore mekgatlo ya basebetsi e tla kopana ofising ya tonakgolo kajeno ka memo ya ofisiri ofising eo. Ka mora ho buisana le nahere le ra bua le Morena Mamotina le Rothodi a re fa taba ya mona ile nga hlaselwa ka dithunya ke bana ba babedi ba sa tsejweng ba tjhesa ntlo ya hae ya Mokgoro le thepa yohle e neng ile ka moo. Jwale bana ba le tsietseng hore ntate jalo nyameletse moo ba sa tsebeng ha bana le mohala wa hae bakeng sa ho hokahana le yena, empa he ba se ba fumane hore o ntse a le sepoleseng sa Semonkong. Mohlomong pelelo ke ho la hlaga a e teng a tshabele teng le hore ba sa fana ka tlaleho ya se mo hlahetseng. Re sa tswa bisana le ntate ga Matshidiso he alla ka monna ya ileng a hira modisana mora wa hae a lo modisetsa diphoofolo. Jwale ke eo ha sa lokela ho lefa o sa bontsha hore a ka ntsha tonki ha ba sa kgotsofale ba ye makgotleng ba qose. Dada Sebedi Bitlwane ha ke dumele hore re sa tla buisana le yena Mmamedi. Ke le ka buisana le ka mane ka ha kwena ditaba atjhe. O arabile ka tsela eno ya arabileng ka yona he hore ha ba kgotsofala ha ye le kgotleng a lo qosa. Ha ke dumele hore hanka ka leka ho boela ke bua le yena mona o tla re buisana Mmamedi, empa he re ho le jalo nke ke leke ke bona Mmamedi na ke tla mo fumana. A ko re ke utlwa hore na ke tla mo fumana o tlo ikutlwela ha de ha ditaba tsa hae be ha le hlakorela ha ditabeng tsena ona Mmamedi tse ska wana go ngwe ga monka ka tsela e itseng ke tswa le mona fela ke a khutla ka FM ke phutsalatso e thusa setjhaba ka mekgosi e kgalemela ba boholong le ho etsana kana tjhori ditabeng tsa puso ka lentswe la Modimo. Mo Africa FM nkokonono ya kgaso. He mona mashopo ha ke mona le kgale ke bile go ke lona ese mona bole ke o etsa la tloka tsona mo tsana go ngwanaka a go bone kgobo ya ngwana nona e hudila ka e be o gotse ka ngeketeng mamela o bapatsa le mo Africa FM sena ke sona fela sealemo ya se sebeletsa mo akofisa merero ya naga ntlafatso le ho matlafatsa puso e ntle ya setjhaba ka setjhaba ka ipapitsitse le lentswe la Modimo ka nako tsohle Sebedi Bitlwane mo Africa FM ke mo Africa FM ntate na re ka bua moyeng wena bapatsa le mo Africa FM o hodisa kgwebo ke reke Dade wala ke ba fumana ba etsetsa dinomoro tsa tshwara jwalo he ke ka taba tsa ntsa ntate ga Matshidiso 00 ka dinako tsohle mo Africa FM ntso tshwere ka boimanyana ka setjhaba kgetla ge moyeng a ke re ho lekile ntate Momelo Afrika metsotso e 26 ka mora hora ya bobedi ke mo fumane ntate Sebedi Bitlwane tjeka metsotso fela e semme kae ka ha o ntsa tshwere ka thata re utlwa hore na o araba ditaba tsena jwang ntate Sebedi Bitlwane ke a amohela ntate phutseletsong ya Maafrika nakong ya hora ya ditaba ka jeno ya ntate ga Matshidiso se bokwa ka wena ntate hore jwale o so tswile ditumellano tlase tsa ho lefa mora wa hae ka tjhelete o so re o kampa mo lefa ka tonki ho so etsahetse jwang jwale ntate ha ho mo ile la dumelana ka tjhelete ho ne le dumelane ka hore o tla fa mora 900 a maloti ka kgwedi empa o tla mo fa yona ha qetile selemo o so mo fa ile ya dikgwedi tse 12 o re tumelano ena ha ya ngolwa fatshe ha ana pampiri mo le neng le dula teng matlong a hiriswang ho ile ntaba ke eng tate Sebedi Bitlwane ho ile ngwana ke ho fe ditabeng tse ha hona mohlaola re o tla mo lefa ka tjhelete fela he le ha ile mona o re o no sa dumelana ka hore o tla mo lefa ka tjhelete
o re ha le lekgotleng ha Mabote ha le sepoleseng ha Mabote o ile wa ntsha dikete tse 5 tsa maloti o re o mo fa tsona o tla qetella engwe ka morao ampa e hana ho enka isa fella tabeng eo teng o ka reng ka nna ka dumja ni re nna nta ja di mo tsire ke ba nna go go se mo phene ka ba poleseng le e le mme wa motšhana ke mme wa motšhana e bile le na mtanga hal o se ba nne phana la khana se tsale le ya ntate ha ona taba tse ntse matsebano ho e leng taba ke ho fe o la ka ntsha tšhelete e kalo ka pela sepolesa go wa lefa o ka o ga o ta ona ha ka na ba poleseng le ya yang ba poleseng mo ao ntate ga matsisona ka iqapela ntate go la ntsha kete tse 5 go mo fa tsona o tla ha ba mo hlomo o ana na go ha di ka tsene o ka ke tene ba tango o se no ka ma polisa go tela go tsene a itse mo le le ma ga le le tsindate a re ke utlwe he ha o nka moga wa ntate ga matshidiso ne le dumelane go go tlo mo lefa jwang ka ba ona sebetsa mahala fela wena o tsebile a lodisa diphoofolo tsa hao mahala ha e sale hore o ne le dumelane hore o lo mo tshwaela empa pele ha ntse re bua ka mane o itse o ne lo mo tshwaela o ne se tumellano jwale o go tlo mo thusa jwang he boemong bo go batjha o sebeleditse ka ne selemo kaofela o disitse diphoofolo tsa hao ntate ya leboha ntate bona he Mme Afrika eo he ke ntate Sebidi Bitlwane Seleme wa Semonkong ka nnete hore ho no sena tumelano e teng mono e ne le hore fela o nka mora wa ntate ga Matshidiso a lo disa e bile hore tumelano eo e ne se yentswe ke bomme ena jwale ke qala ho utlwa Mamedi ho tloha ntse re buelena ka mane pele ona itse ba ne ba dumellane hore o tla tshwaela moshanyana modisana jwale ke eo o sa hlaha ka ho hong ho fapaneng e se le tumelano ya bomme ntate ga Matshidiso ke fumana jwalo hore ene le mofumahadi wa hao le mofumahadi wa hae ba buisaneng ka mora wa hao Mamedi wa Afrika ko kena nomorong ya 21 gobong tharo go utlwa rena taba tsena he wena o ka reng ho tsona ha o tshwaela ke etse tjena khotso o bua le mabitselo le kgera emme ha tseka emme ane ntate ha le fe ngwana ntate ka nnete ha ba motho ka disetsa ntate mahala selemo kaofela emme ntate ha le fe ngwana e wa motho ke a leboha mme le kgera thank you mme mo Mamedi dumela khotso ntate o ntate Makara mang fane ya hao ntate Makara o bile o baleile Mamedi hopola ha o kena mona o tla ka pele o ipolela lebitso le fane o ele tabeng o jela ha ntse ko botsa nako e ntse tsamaya mo Mamedi khotso ntate ntate ya ntate ya ntate ke a leboha ntate mo Mamedi khotso ntate ya ntate Mamedi khotso ba babedi ba ho qetela re tsebe o sutha ka kwano dumela
Momamedi dumela. Jwale kwa sitse mehala ka mona. Ha e kena ha sa kena botsi phutsela tsovelo mamedi ka nnete ke hore fela re hle re emise hona mona. Bo mamedi ha be bo monate mananeng ohle a tlang ho latela a ena phera ya phutsela tso hle re kopana hape nakong e tlang ha ebe e tshweu khotso.